Pozdrav draga braćo, sestre u Kristu i ostali. Evo dok s jedne strane imamo borbu protiv suludih mjera, protiv čovječanstva, s druge strane imamo i dalje, slava Bogu, borbu za ljudske duše na drugi način. Pa eto, s ciljem da vas ponovno ohrabrim, podijelit ću još neka nova svjedočanstva iz evangelizatorske službe. I još uvijek ne snimamo, ali evo neka vam i ovo bude na ohrabrenje, jer i onako nije poanta da nešto samo gledamo, već da i sami budemo izvršitelji. Pozivam vas da se ohrabrite još više na vršenje evangelizatorske službe, ali da se razvijaju i ostale službe kako bi svaka bila upotpunjena, da tako kažem. Pozivam vas i da molite za evangelizatore i da molite za sve ljude kojima je posijana riječ. Pa eto par svjedočanstava kroz zadnjih 2 tjedna. Znači, pričali smo s jednom gospođom, ona je inače katolik i nije htjela molitvu, ali smo razgovarali. I tako je onda izvadila i knjigu koju upravo čita, a govori o Svetom Duhu. A mi smo joj baš najviše i pričali o Svetom Duhu i nakon ugodnog razgovora s gospođom krenuli smo dalje i prišli gospođi na sljedećoj klupici, koja nas je gledala dok smo razgovarali s prvom gospođom na prvoj klupici. Znači, ona je isto katolik i kroz razgovor postavljala nam je neka pitanja. I onda je govorila kako ne vjeruje u demone i te neke stvari. I nakon također ugodnog razgovora s gospođom, dopustila je da se pomolimo za njenu nogu s kojom ima problema. Iako je bila prilično skeptična da bi mi sad imali dar iscijeljenja. I bilo je bolje. Lijepo smo se pozdravili i krenuli dalje. Pa smo prišli gospođi koja je sjedila na sljedećoj klupici. Isto katolik, također smo imali ugodan razgovor. I onda odjednom pojavila se gospođa s ove druge klupice. Znači, došla je sva ozarena od radosti da joj noga iscijeljena i s pitanjem ako se možemo moliti sad za njezino srce s kojim ima problema. I krenuli smo se moliti nad njom, nad njezin srcem i pozvali gospođu s ove treće klupice da nam se priključi u toj molitvi. I eto, bilo je prekrasno, slavili smo Krista i krenuli dalje. A onda smo naišli na nešto drugačije. Prišli smo jednom starijem bračnom paru i na upit za molitvu žena nas je pogledala onak kao prazno i rekla zato što smo cijepljeni. I sad bilo je prilično čudno i pomalo jezivo, a onda nam je rekla i vi ste agresivni i ja mislim da Isus nije sa vama. I tak lijepo smo ih pozdravili uz poruku evanđelja i krenuli dalje. Tako da znate da će vas neprijatelj često pokušati obeshrabriti na razne načine i na takve načine, da možda počnete sumnjati nekako sami u sebe, ne bi li vas zapravo to navelo da odustanete od svoje službe, od službe koju imate u Kristu. I znači zato je bitno da znate da ste vi Kristovi i da sve te neke stvari upravo On radi kroz vas, a ne vi. Vi ste samo posude koje mu žele služiti i koji trebate tako služiti jer je to njegova volja, kako bi proslavio sebe i spasio mnoge. Zatim, prišli smo grupi mladih dečkiju, zajedno se pomolili, dijelili svima evanđelje i stvari su se same onak događale. Znači, ta grupica dečkiju se skupljala na tom mjestu i malo su dolazili, malo odlazili i uglavnom mi smo im govorili evanđelje, a svako malo netko novi od njih bi došao i pitao ako i on može dobiti molitvu. I uglavnom sve to skupa odvijalo se onak kroz nekih najmanje sat vremena. Onda kasnije smo prišli jednoj curi
Znači ona je rekla prvo da nju ne zanima to i tako, kao da li zafrkavamo i tako, ali onda u biti kroz dijeljenje evanđelja počela se otvarati, da ona zapravo razmišlja o svim tim nekim stvarima i najbolje prijateljica ide u tak jednu zajednicu, pa rekla da je bila s njom i na nekim propovjedima, pa je uglavnom i meni došlo da podijelim neka svoja iskustva i tak, pa se u biti tamo poklopilo da neke od tih stvari upravo ona je razmišljala ovih dana i eto na kraju smo se pomolili za nju, poklonili joj Bibliju i bila je onak baš sretna i baš se onak vidjelo da je postala gladna za riječ. Tako da eto, slava Kristu. Zatim prišli smo jednoj curi, ona je počela govoriti da ima onu svoju religiju, svoju božicu i da sebe smatra vješticom i da je baš briga hoće li goriti u vatri cijelu vječnost i onak iz nje baš izbijala onak jako ljutnja. No pristala je na razgovor, dala je da se pomolimo nad njom, onda smo dalje razgovarali i tako uspjeli smo izmamiti smiješak 3 puta. I tako pa nam se je otvorila i o tome da ne vjeruje ljudima i o tome da se smatra gej i o tome da je izgubila nju jako dragu osobu i tako. I uglavnom rekli smo i između ostalog da onak neprijatelj korumpira Božja djela i da joj ne treba tarot koji će joj govoriti o drugim ljudima, već da joj treba Sveti Duh koji vodi u svu istinu i daje dar raspoznavanja duhova i slično. Rekli smo je da je niti mi, niti Krist ne osuđujemo ako se smatra gej i Bog želi da mu dođemo kakvi god da jesmo, ali isto tako da se onda mijenjamo u skladu s njegovom voljom, jer biti gej nije od Boga i ljude je zapravo neprijatelj dobro izmanipulirao da u biti misle da su nešto što nisu i tak dalje. Onda sam je pitala kako bi se osjećala da ja sad kažem da me briga ako ću goriti u paklu cijelu vječnost. I onak, da li bi me ona htjela spasiti od toga kad bi to čula. U biti rekla da bi bilo grozno kad bi to čula od mene i da bi me htjela spasiti od toga. I tako rekli smo da upravo tako sada nama naspram nje. I tako morala onda ići, zagrlili smo je, lijepo se pozdravili s njom, ostavili joj kontakt ako se ikad bude htjela javiti. I da, i na primjer isto je bilo zanimljivo kad je rekla kao da i njena Božica voli ovo ono. I onda smo mi uputili na to da u biti Krist u svojoj ljubavi nama daje mir i radost koji nadilazi ovaj razum, ovaj svijet. A očito njena Božica njoj daje ljutnju i tako dalje. Pa da li se tu zaista radi o ljubavi? Eto. Onda smo prišli jednoj curi, rekla je da ne vjeruje u Boga. Pitala sam je da li je ikad vjerovala. Rekla je da je. I pitala sam je što joj je odvratilo od toga. I rekla je znanost. I onda sam jednostavno počela govoriti o tome da ima braće i sestara u Kristu koji su krenuli putem znanosti kao ateisti i jednostavno kroz svoj znanstveni rad su spoznali da jednostavno je sve tako nevjerojatno inteligentno stvoreno da mora iza toga postojati inteligentni dizajner. I tako dalje. Uglavnom preporučam svima da popratite našeg brata Tomislava Terzina, profesora mikrobiologije i tak dalje, znači koji već dosta godina odlično razlaže postojanje Boga, upravo biblijskog Boga, kroz znanstvene činjenice. Je to jako dobar alat za nevjernike da im se možda otvore oči, tako da je to preporučna stvar, znači brat Tomislav Terzin ima odlične stvari koje možete upotrijebiti, odlične činjenice. I uglavnom ima sad još stvarno brdo svjedočanstava i uglavnom znači za neke se pomolimo i oni ili osjete ili prime Svetog Duha, neki budu iscijeljeni, nekima posvjedočimo riječima, pa već samo nekima što kažete i tu jednu rečenicu, samo što im priđete, opet je neko svjedočanstvo i tako dalje. Uglavnom sve to sjeme koje onda zaljevamo molitvom i
onda to izalije i neki drugi brat i sestra u budućnosti, osobe i svašta bude. A eto, Bog je taj koji će da raste i zapravo o tom se ne trebamo zamarati. Neka svako vrši ono za što je pozvan od Boga i bude u tome radostan i jednostavno kad otkrivamo u svemu tome sve te blagoslove koje Bog nama želi dati, koje nam onda može dati i druge, koliko blagoslovi kroz sve te neke stvari, samo što mi napravimo korak, onda on čini sve drugo. No dobro, slava Kristu stvarno za sve. A uglavnom za kraj, jedna druga duhovna realnost, znači kao kod one gospođe, znači da znate da se i demoni u ljudima također će se nekad manifestirati. I u biti nemojte se plašiti, onaj koji je u vama jači od onog vani i ne mogu vam ništa i Bog će vam dati riječ, Bog će vam dati izlaz, šta god. Ali ovi će vas pokušati ili zastrašiti, ili obeshrabriti, ili pomutiti navođenjem nekih drugih teorija, stavova o Isusu, ili pak o drugim bogovima, religijama, ili pak popularno danas o alijenima. Tako da evo imali smo i susret s jednim čovjekom koji nam je govorio da ima susret s alijenima, da je on alijen, da je bio negdje pa se vraćao i tako sve neke stvari. I u biti bio je onak prilično blag iz prve i tako. I u biti zatim se vidjelo da je počeo onak malo i bijesnit, pa se i počeo gubit, jer jednostavno njegovom intelektualnom znanju, kojeg ima prilično, evanđelje je počelo trest tlo. I onda čak i u jednom trenutku počeo je skretati onak sa svih tema na to da kao ne trebaju meni te šljokice na očima i tak dalje. I tako postaje prilično nervozan i počeo se čak unositi u lice i tako, ali u biti sve je prošlo mirno zapravo, jer je princ mira u nama i lijepo smo se rukovali i pozdravili. I onako u jednom trenutku prepoznaš jednostavno da je vrijeme za to da ideš, jer jednostavno preduge rasprave postaju besplodne. Znači evanđelje treba donijeti svima. Neko će primiti, neko neće, neko ovako, neko onako, a treba biti mudar. Neki put ne treba prebrzo ni otići, jer se ljudi upravo otvore kroz razgovor, kroz neke stvari ključne koje im Sveti Duh kroz nas da, on zna. Riječ znanja, riječ mudrosti i tako. To su isto darovi, znači Svetog Duha koje on nam daje u određenom trenutku za ljudska srca preko puta nas. A opet treba biti mudar i ne ni predugo provoditi vrijeme, pogotovo u nekim raspravama i tako, znači treba prepoznati jer jednostavno stvarno nema učinka, nema ploda kad to postane predugo, ide onda dalje u neke stvari, dosta toga se onda i pomiješa i to, a opet u dobro istempiranom razgovoru opet će stvari čovjeku i ostati. No dobro, uglavnom nema formule, ali onako kroz iskustvo počnete u duhu jednostavno prepoznavati više nekakve stvari. Dobro, eto ljubljeni, ohrabrite se, hodajte u duhu, predajmo svi mi svoje udove za oružje pravde, dok još traje ovo danas, kak bi se reklo. Istrčimo tu trku, živeći za Krista, znajmo da smo mi građani naše kraljevstva na nebu i da je naš kralj iznad svih kraljeva, a trenutno smo ambasadori nebeskog kraljevstva, poslani od našeg kralja kako bi u njegovo kraljevstvo doveli još duša. Eto, Božji blagoslov neka svima vama ljubljeni. Pozdrav.